Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ti umuna paset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Kasi, itay pa'y lasap-sapulan ka. At ako man napatag na iparamid ko kan ka. Siga gayam, Susan. Anya nga min dayta? Sa anak nga agawid ijay balay. Siga pa'y lati mangibaga kadatatang kan na nga sa anak ka makaawid. Anya? Pangaasim. Sa dino nga min ti papanam? Kwa, ada na patag apapanan mi ngagbabarkada. Kadwami ni Adolfo. Ha? Ni Adolfo? Wen! Si Kamot, nangag mo lang tinagan ni Adolfo na in love kan. Susan. Ang makakrush mo dyan, master initiator mi iti frat. Sa bagay, guwapo at talaga. Susan. Oh, Susan, anya nga eh. Intay na. Ne, Adolfo, sinurot na gayam dito eh. Ay, when gayam. Iso ni Kathy, Kalugarak. Hi, Kathy. Nice to meet you. Same here, Adolfo. Susan. Umuna ako niti kotse. Uro yun ijay dagiti barkada. Bye, Kathy. Bye, Adolfo. Wanya, kilig to the bones ka manan. Kapot na nakitam ti crush mo. Kompleto tiyang daw ko na makita ni Adolfo, Susan. Talaga anak ta. Susan, napintas si babaya kadwa may dahil di pagadalan. Adolfo? Talaga na. Ang bagay kayo. Guwapo ka. Napintas mo ni Kathy. Perfect match ako nada. Diyak lang amin nakasanay tayo tinabayag itay. Gapot agad, apura dagiti babarkada nga aginam. Ken agaraman iti may parit nga agas. Sana parikot na ita, Adolfo. Kadalak kan kalugarak ni Kathy. Ano kaya mo? Pasyaram iti balay na. Ano? Iti pagadalan mismo, ti papa na. Huwag nga paiso. Amok mat lang, tiyata dita panunot mo, Adolfo. Anya, Susan? Paglulukwam lang ni Kathy. Kalpasa na maalam, tikin na babae na. Paano? Sika talaga, Susan. Kasi ti inaraman kadagiti datuma a babae. In break mo, nga awan, gapo na. Siyempre, naumahakon ita. Isuwag sapulak manan iti sa balya babae. Ganyan. Nagdagitay kanyak nito. Ada ka na mayat ang makimiyembro iti grupo tayo of frat. Kasta ka di? Adolfo. Ano pa ka no tibak na? Masayat nga rin kasta. Umadu tayon iti grupo. Siguro niti text ni Tony. May samot lang nga estudyante iti pag-adalak nga universidad. Ala, ibagam ka ni Tony. Taipan na iti initiation site inton dingat. Tasyak ti makamu iti lalaki nga ibagbagana. Okay! Paglisi kayo apo. Tapo mawayan dagiti pulis nga gimbestigar. May papaniti bangkay. Diyos ko. Namalmalo ti bagiti biktima. Limitom tintiro abagina. Walang surat, sir. Ang taga dito na itatao, sir. Tawagin kayo po lang dala dito, eh.
Kasta ka di kabsat? Una po! Matawag tuto mo rin na biktima! Di mi mabigbeg! Sana may rupahan! Adda sinit ti sigarilyo iti makannawa na baro ko na. Aday ta. Inkargada ni ti kada berbag ti biktima. Matay mo! Nakayo mo galing na! Ay, apaw! Ni, adan ti asawa. Karyas, apay nga itakala sumangpag. Rabin, nabaawan ng taraon ngayon sa gana. Lakay kasarsarita ka. Apay anak ka ulimag ka. Nabanugak lang bakit. Nagadungamin ti trabaho iti universidad. Nagado ti waradag iti estudyante papel kan plus plastic. Kat, anya nga rod nga lakay. Trabahong kas may sa adya ni Torte Agdalos iti arubayan ti pagadalan. Ala, mangantang nga roden. Mabait laan ti papudot kumanan di kanunta. Saanen, Irmin? Marik na akong tinalaos abisin ko. Iso amangantan. Kathy, amo, agkrusonada kan ka ni Adolfo. Anya? Wan, damo pa'y lapan nakakita na kan ka? Na-in-love ka nun. Di na ka nagawin iti kasta, Susan. Ito ko namati akon kan ka. Uy, pudno ti ibang baga kasi. No kayat mo, sumurot ka iti grupo ni. Makimiyembro ka iti frat mi, ti kayat ko asawan. Anya? Iti kasta, makita makanayon ni Adolfo. Anya nga man dito ang grupo niya, Susan. Kapatiran. No makimiyembro ka, maamuang to ni amin. Ha? Di ka madanagan kasi. Ni Adolfo ti master initiator mi. Amok adin akaparigatan iti initiation. Basta, agtungpal ka lang iti pagayatan na. Ha? Kuha. Diyak sa kabawalan ti ibagbagam, Susan. Si kamot kasi, kabalag tutay. Kan may isa, babae matlaan timang paddle kan ka. Panunutok pa dito na ibagam, Susan. Panunutok pa Inalukoy mo ni Cathy, makikapang iti frat tayo, Susan. Wen, Adolfo. Panunutan na pa'y kano, sakbay ama kimiyembro. Susan, kadwanak, Aha. Sa di na di papalanta. iti pagadalan nyo ka ni Cathy. Kaya't ko lang makasarita. No problem. Sana parikot na ita. Intun malampay di maudi a klase mi. Wen gayam. Nadamag mo dyan napapatay ang miyembro mo't lang iti sa bali afrat. Saan pa'y? Abay ya? Namalmalo tintero bagina. Bimsog pa yan agapuan ng tipadel. Nalabas mat nga mintiar aramidan dagiti sa bali ang miyembro ti frat. Parigatan da iti kastaunay dagiti baro aserat. Ising tiri mo iti investigasyon dagiti pulis. Agam magingita ka nito. Awan tay lang tilid da maipapan iti pamapatay. Kasta ka di? Adolfo, kumusta mat ng jeb baro akadwa tayo? Saan pa yan alpas ti initiation kinkwana? Aglasat pa'y iti taloapan nubok dyan sa rak ni Brother Tony. Kabailan na nga ta, dagiti maudi apan nubok kan kuana, master? Master? Awan! Apay, saan ka di master ti awag mi kan ka? Kinunakmat kan ka, Susan. Nudwa talang agsangsango. Adolfo, kunang bata kanya kon, takaslawanan ti sabsabali ka data. Oh, apay nga umisam ka. Awan, Adolfo. Guwapo ka. Anya? Guwapo ka, kunam? Ang mapay nga katawa ka. Kasanumat nga min. Parpar nga nak.
Amang ano, mainlabak matkan ka. Ano niya? Ada barbaro. Master. Bakit kitam dito abot iti arak, Ray? Uwan, master. Apay da ita abot iti arak. Ipit ko tinagbuhatan ti lupom. Ha? Ala. Ipitim ti bote. Yes, master. Uy. Master! Tinumang mo tilupok. Master! Ita, imalok matkan ka to'y bag. Master! Ray, kumusta ang initiation mo? Susan, Madlaw na sakitan ka iti husto, Ray. Ang, di ka madanagan. Kalpasan ti pan nakaparigan mo. Kamang kan iti grupo ni. Oh, apay anak sanay ka iti naunag. Agbabawi ka kadi iti sinarak mo? saan Susan? Kinapudno na. Talaga kayat ko ti kapatiran ti grupo yo. Kasta kadi? Wen, kanayon ngamin ngagmay sahak. Awan ti gayem ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ray? Agpadang awan dito'y pagilian tayo dagiti dadakkel ko. Ha? Tilang babaonan mi ije balay ti kadkadwak. Panagriknak. Sandak nga ipatpatag dagiti parents ko. Awan ka dito kakabsat mo? Agmay sahak nga anak, Susan. Ken, adda pa'y may sarason. No apay akayat ko ti sumrak iti fraternity. Anya? Tapno masalak ni ibak ti bagik. Kanayon nga minatapisindak dagiti kadalak nga awan ti gapuna. Jak amo ti lumaban ka nakwada. Anya? Ti organisasyon nyo tinapilik a pakikapangan. Kaya't kumatag balin a natured. Iti kasta. Sandak a basta pasakitan dagiti mangbusbusol kanyak. Kasta ka di? Ala, ituloy tangaruden timahan. Kalpasan na. Mapantan iti ayuyang tayo apag-iistambayan. Talaga may ang tapagin naman dito'y sirok tinakila kayo. Naglamis ti pulo ti angin. Bueno to. Ala, aginom tayo lang kakadwa. Ado ti arak dito'y sirok ti lamisaan. Master, mabit lang. Papanam gari? Agbawas agbit. Medyo atumat kami ng tinainom ko. Aha. O sige, mabit ka lang gari. Master! Basin pa lang tinainon tayo. Ngam, madlawan anatamaan ni Gary, kakadwa. Kapoy! Kapoy! Wan nga rin Ayan ni Ray. Imbaga naman ito sumarunon diti pag-inuman tayo. Kapoy ah. Talaga natulong mo dahil Ray. Aramidin na ti amin nga ibagakken ko na. Agmay may sagayam nga anak. Baknang tinagtaudan na pamilya. Kaduan mo't nakakadwa tayo kat naggapoy ti bak na nga pamilya. Ne. Nagbayad mo ito ni Gary ngay misbo? Huwag nga peso. Mga no nagawit mo tan. Amang mo ni Gary. Naimbaga na nga agsubli. Agsubli day dyan. Mabit lang tayo nakita ni tinagisbuan na. Dito kayo lang. Try na! Awan mo tan dito eh. Sa dino nga tinapanan na. Gary! Gary! Awan ti sumungbat. Sapay nagsipnit dito ya banda. Ti kalugong na. Iso tinaragrag iti daga. Apa nga da dito ti kalugong na.
Gary, ayan mo! Gary! Talagang awan. Ha? Anda nagkarasa kasi tinadya banda. Gary! Sika ka din na ita? Ne, asit gapman. Ang mga namang luko-luko lang ni Gary. Hindi ko itinakangagak iti karasakas. Sapay nagsitngat. Tinasayat. Nagsubli. Anya to'y nadalapos ko. Oh. Gary! Anya tinapasamak ni Gary. Gagayem di uliwan adenggen. Tituloy iti serye tayo ita alawas. Iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.